تماشاوان نێژان میوانێکی من gelek taybet li stûdiya Kurdistan 24 hevkarê min ji berpirsiyarê Ofîsa Diyarbekirê Kurdistan 24 şanderê Kurdistan 24 bo navçeyên erdhêjê li Bakurê Kurdistanê taybet Maraşê Hesen Kakû li stûdyo li gel min e. Silav bo te Hesen. Silav kak Cemal. Wekî malbata Kurdistan 24 em gelek dilxweşin Hesen tu li vê derê berî çend roja İslam jî li vir bû nihatî li vê derê tu bi xêr hatiye Hesen. Zor spas xêrdar bin mala baba. Hesen erdhêjê rûde erdhêjeke ku heta îro jî bandora wîna berdewam dike ji yekem rojê ve tu derbasî navçeya navendiya erdhêjê bûyî. Ew hestê te çi bûn baba tu çû? Bi rastî destpêkê de ez kesên ku canê xwe ji dest dane divan erdhêja de rehma Xwedê li wan be ji bo birîndara jî em ji Xweda şîfayê dixwazin. Karesatekê gelekê mezin bûye rastî em ji weke rojnamevar em mecbûr bin biçin bibin şahat halê wan bûyera û her wiha ragihînin û behsa wan bikin. Yekem roja erdhêjê ji xwe 4 deqeyan dema ku roda em bi lez û bez em derbasî ofîsê bûn me got em kelûpel û kamereyên xwe bigirin em bizanin ka çi heye me hêj nezanîn ku çend avayî hilweşiyan e rewş çawan e em derbasî nava ofîsê bûn me dît ku avahiyê di hewşa ofîsa me de bi ser otomobîla me de hilweşiyaye û bi lez û bez me li wê derê me dest bi layva kir û dûvre me dît ku li nava Diyarbekirê hinekî ew hebû hinekî lez û beza xelkê hebû hinek ji bajêr derdketin hinek li hawarê diçûn wisa lez û bezek nava bajarê de hebû bi rastî xelk ditirsiyan çimkû piştî erdhêja destpêkê çendîn erdhêjê din jî her li wê derê rodan çê dibûn herkes li hawara her kesê çû yanî kesê li wan derdora me jî li wê derê me dest bi layva kir lê belê me dît ku ji ber ku navendoyê Maraş e û qadekî gelekî berfira he ez û hevkarê xwe Enes Özgül Tekin em derbasî Maraşê bûn û hevkarên me yê din Sidik û her wiha Mahîr û Hakan û Cuma ew jî li Diyarbekirê man em çûn lê belê bi zor û zehmet em gihiştin Maraşê bi rastî çimkû rê hilweşiya bûn gelek otomobîl di riya de bûn hindek otomobîl di ew riyên ku hilweşiya de ketibûn xarê bawayeke yani em bêjin nîv û em ji Diyarbekir derketin saetên derengî şevê em gihiştin Maraşê li Maraşê baran dihat baran dibariya bi rastî hin kesên ku li ser piyal derve mane bi destê xwe hewl didan ku kesûkarên xwe ji binê wan avahiya derxînin yani hîn alîkarî negihişti bûn yani yan jî tîmên rizgarkir ji xwe tîmên rizgarker yên nava bajêr de piraniya wan jî dibin wan avahiya demawayî bûn mesela xelkê digot ka şaredarî gelek xebatkarên şaredariyê xwe jî dibin dema bûn rê hatibûn girtin ji aliyekê ve jî mixabin hinek wan rojê destpêkê de hinek alîkarî û tîmên rizgarker hinekî dereng hatin kesên ku dihatin jî mesela ez bêjim tiştî ku me bi çavê xwe dîdî kepçeyek hatibû wê derê çend kesên sax mayîn malbatan xwe davêtin pêşiya wî yekê du ku were dayî ku bavê min xilas bike mane bin de yekê du ku were zarokê min xilas bike mane bin de yani li wê derê rewşeke trajîk hebû bi rastî wan rojê destpêkê heta zilamek me dît li ser wan avahiya her wiha destê wî xwîn jî hatibû sê zarokê wî dibin de mayî bûn neçarî yani nekaribû derxînin wan blokên betûnê wisa li ser zarokê xwe malê xwe eyalê xwe rakin baran ji aliyekê ve dihat ji aliyekê ve neçarî hebû ji aliyekê ve ew kepçeyên li ser wan avahiya dixebitin mazûta wan xilas bibû yani ez karim bêjim wan çend saetan ku heta rojekê zêdetir jî pêwendiya Maraş û bajarê din qut bibû alîkarî hinekê wan roja hinekê dereng hat yani rewşekê gelekê trajîk ez bêjim li wê derê bû li nava Maraşê bû roja ewil û ya duyê bi taybetî lê belê hêdî hêdî kesên ku sax mane beşek ji wan bajar bi cihê helan beşek wan jî li hawara kesê din diçû bes neçar bûn yani em bêjin avahiyeke heft tebeqa deh tebeqa bi yek carê de hilweşiyan xelk di xew de bûn malbat dibin de mabûn ma kî bikariya wan ka blokên betûnê ser wan rakin lê belê car cara me bi xwe jî bihîst kesên ku dibin de mayîn yan qîrênê wan dihatin yan kevirek li kevirekê dixistin ew hinek kes di saetên destpêkê de bi derfetê xwe bi îmkanatên xwe jê xilas bûn derketin hin kes jî bi alîkariya kesên li derdorê Hesen em karin bêjin ku yani erdhêj li navçeyekî gelekî berfer he bajarîn gelek mezin hene parêzgahên gelek mezin hene yani evê yekê organizasyon jî xiste rewşekî gelekî zehmet de yani desthilat jî belkî neamade bû ji bo erdhêjeke wisa mezin û bandoreke wisa mezin ya rastî
بارکی گلکی گران بو یعنی دولتی که تنه نه ترکیه دولتی که بقاسی دو جاره بقاسی ترکیه مازن بیاجی دستپیکه ده نت کاریش بن ویباری درکوت کارن وی که بجی لیبله ترکیه ولات ارتجه یعنی هر چند سال جاره که ارتجه که به رنگی بسا مازن چه دبه لدوزجه چه بو استانبول چه بو ارزنجانه چه بو لخارپته چه بو یعنی گلک ارتجه مازن هر لترکیه رو دادن Türkiye mukabın mesela zoğa gahandına buyaranda mukabın ve derede gerek kemasi van şey bun rasti ev bxaji ve kabul dikin yani vezir nafxaya Türkiye Süleyman Soylu bxaviye ki kabul dike ku haneke jiber şart u mercen meydani xwa direng ihtimalli ya mühim ev ku muru ve perse ki gelu çma u avahi ev qas zede avahi helveşiyan madem Türkiye velatı ertejeye le Türkiye ev qas ertej çebin le Türkiye Bakur ev qas ertej çebin Türkiye çma kontrola avahiyan bu saz baş nekir. Cumhur difazın rejim bepersin Hasan gelek balkeşe yani mesela mechatay hen mağdurin arteşe ditin. Yani ev dibejin ku alikariya gojbu cihedin çune bu menahatiye. Gelu brasti farqi dinav beyna deverin arteşe de hatekirin. بله یعنی وصل ببیجم جبر کو قاد گله که برفره بو د دسپیک د هوارا زده جبو ناوندا چو جبو مرشه چو جبو هات های جبو ام بیجن هر وها سم سوره ادیمان اصلاحیه و نور داغی ناوندا لبله گوند هنکه درنگ علی کاریش بو گونده وارن چو بتایبتی آن نافچه دنیا پچوک و که پازارجک و که هر وها البستانه göksone van nafçe havar هنکه درنگ هشته بدره gelek welaty wekmo destpêkê gotî zû zû derketin rê xwestin ku ji bajêr derkevin biçin bi cihekê divin biçin yê ku saxmane ser piyamane mixabin wan rê gelekê teng kir lê mesela gihandina alîkariya wan mesela de rastî jî gelek pirskirêk çêbûn gelek kêmasî çêbûn heta roja siyê roja çarê roja pêncê jî hêj yek kepçeyek neçûbû ser avahiyekê bi hezaran avahî hilweşiyabûn ji ber ku ew alîkariya ku gihişte wê derê mixabin direng gihişte wê derê ji xwe خلکی و کسین کول و داره برپرسیارن اوان بخواجی افتش دوگوت لی پشتی کو ترکیه قودا چار راگهان همو جهان هاتا هواره هندک پشتی 24 درمجمره هندک پشتی 48 درمجمره هات نوی داره اوان حول دان کو کسین کو ساخ منه وان خلاص بکن وان رزگار بکن mesela Rusya Ukrayna naha şeridane libeli timin Rusya Ukrayna cihatın her yak dukuçe ekede حول دان کو هن کسا خلاص بکن رزگار بکن yani وی روزن دستپیکه یا روزا دودو یک و دودو به تایبەتی gelek روزن کریتیک بون بلکو هوار هنکی زودتر بگیه و داره کپچه وینجو او زودتر بگیهشتن و داره دبکو gelek کسیدن ساخ و سلامت جبن و داره بهاتانه درخستن دوان مجرد که ماسی چبون یا راستی رایدارن دولت جوی که قبول دکن لی یا باش او بکو دنوا وان چند سال داوید به تایبەتی ارتش نوتو نهو پیو همو آواهی بنا کنترل کردن یعنی رین چون میگم آواهی دیدن آواهی نو هلوشیا بون آواهی کیون لسر پیا بون لهن جهاز آواهی کیون هلوشیا بون یه نور سر پیا بون وزاجی هبو مخابن کنترل که باش جبو آواهیا نهاد کردن اگر نهاد کردن افکار آواهی نت هلوشیان حسن نها kursan 24 Rumalaki gelek yani bala tamaşavanın Kurdli hep çar parçayın kursanıcı gelek kışan هون راستی زحمتیان هاتن دچون آخوده جعالی خلقی و جعالی دستلاتی و یعنی اون راستی زحمتیان آلوزیان هات راستی زحمتیان جهاتن آلوزیان جهاتن جبرکو بویر گلک مازن بو لی دستپیک ده مدیا نچو بوی داره اینترنت نبو الکتریک نبو خطین تلفون قد ببون ببورن جهه که اوسا برفرهته و اوقاز آوای هلوشیان هگر مدیا آنکو اعلام نده سرشاشه نبینه ما کی دهای که جهه بد دبین ارتجک چی بویه بس چاوا چی بویه ام چونه بداره چونه نوا مرشه بزور و زحمتین مازن دریا و گنداره ام چون با هوای که ام ساعتین درنگ شبه ام گهشتن مرشه پشتی گو ام گهشتن مرشه جخواه دریده گرک آستانگی مجیان هنک ری هاتبون گرتن ری هلوشیابون پشتی گو ام گهشتن نوا مرشه خلکه آلیکاریا مکر دست بکه گوزوزو دنگه ما بگیهنن مجید دیمانی خواه تومار دکرن از هفکاری خواه انس ام درکتن در وی مرشه لوی داره ما بلکه 15-20 کیلومترش مرشه ام دور دشون ملوی داره دیمانی خواه دادن
پشتی کو ام کتن بورو جادن و ام نوا مرا شده گریان مخابن جار جار هنک آستنگیل مرا هاتن کرن لبله جدست که حتی نها بطایبتی بشر آگاهاندنی یا سرکوماریه وان آلیکاریا مکر یعنی ام بیشن ریل بر مخوش کرن کار ما حسان کرن نوا ولاتیان دا کسین عاجز هبون راستی جار جار هنک آستنگیل ما دهاتن کرن لی پشتی کو وانجی دگوتن ما ام نها تماشای ودکن یوتیوب ودکرن نگو کاجه هونی دروا بکن یا راستی بیجن پشتی کو دیدیت ما راستی دگوتن دوباره دگوتن یعنی ما فهمت هستی می کردن نگو راسته کارم کن کار خواب بکن ببی رنگی چون خلق دست پی که روزه 1 2 3 4 و 5 زیادتر وان روزه لهویا بیو هویه بو کو که سوکار ما ساخت در کردن زندی در کردن یعنی هویه که امید که واه بو ساخت در کردن جبر به که یا لازم او بو کو مروف دنگی و بده بهستن زیادتر عالی کاری بهته بگه هویه داره جبر به که ولاتیان جارنا عالی کاری ما دکر له هری زیاده جم بیجن تیمن کوش در و هاتن یعنی ام بیجن یه ناو دولتی چون جهان همول هوارا ترکیه هات یا باکور هات اوان تیما گله کس ساخو زندی خلاص کردن اگر زودتر بو هاتانه بلکه هن کسین ساخو سلامتر در خستانه دیمنین گرک تراژیک مدیتن راست سرویق سبکن بله حسن بله يعني 2 هفتيات الهر دفري بوي تشوي قالك جهان يعني رودانين قالك تراجديك يكوج بالا مروف در ناكفن هر زنديت منين دي ميجي مروف در تديتن يعني او ديمنين و هري زيادة تو ايشان يعني هري زيادة تيبيراته تسير التكر باندور التكر براستی هلبت گلک دیمن هبون هاو کار میدن همیاج یعنی لهر جهه کوله یعنی چون گفتی من انقره و استانبول و ام همو هفر القاده بون هر یکی دیمن گلک تراژیک مخابن دیتن و داره یا من دیتی من گلک دیتن چنده که بیجم او بابه کو دنگ سه زارو که وی دهاتن لی بله نت کاریوان زارو که خوش بن درخینن اوان گلک باندور لمکر اوه یکی آدن گلک تارم درکتن کو زاروک آنکو او مندال دهم بیزا دایو کو باوی خواده بو و ساتر میوان درکتن مثلا بیجن دوره 6 جمال باته که مرن 7 کس دمرن لی بله 5 گور جوارن چه کرن چون گو دهم بیزا دایو کو باوی خواده یه مری بوسا دفن کرن یعنی هری زیده وان بطایبتی باندرو لمکر یادن جی هنک بنوان آواهی دا فرن هبون جا پشتی کو آواهی هلوشیا دبین حالش حالا خرابتر براستی گلک کس لهویه بون کو کسو کار ما ساخو زندی در کبن لی بله دبین وان آواهیا ده کو فرن دبن ده بو آگر گرتو بویه مخابن گلک جنازه و جسد و ترم درد کتن معلوماته که کو نیزی 7 روزا لهویا اوی خوابون یعنی هویا خبره که خیره بون لی بله مخابن ترم درد کتن گوتن ام الله ببینن یعنی ام ریه خواه ببینن ام روی ببینن او توربه که یه ترمان ده بزوری دری وکرن دوجه درکت یعنی مخابن او ترم موسا شاوتی بون او گلک باندور لما کرن یعنی او کس ده چه وانتشتاج بیر بکن یعنی او شش ثبات وان ارتجا باندوره که گلک زیده براستی هم لواکر هم لمکر هموجی وکی کسو کارن مکو وکی پرچه که جمع بون براستی او قاسم بوان بویرم گلک ایشیان یا باشی او بکو پشتی چند روزان چند ساعتان زاروک جنک دایک بابا بساخ زندی جبن ده هذا حسن مشاركة دين يعني بوما كردا قالك رينجا كون دزگاه آخر خوازي آبرزاني يعني هين خست روجايا كم بكي وقالك زوجي جهشت وكتي مكي هريكو زو جهشت حريمي دزگاه آخر خوازي آبرزاني بو يعني أبيكي تشباندور لخلقي دكير بله مثل المرة الشيء لحاطاي نها جواکا کردا جالی کاری کرنی حزد که براستی همو جواکن لسر و آخی وسانه یعنی حزد کن کو آلی کاری هم بکن لی دما کو برال هوارا برای بچه و زو بچه او جه شانازیه یعنی گله کیف آن دهات براستی گله معلوماتیم کو ام دکونه وادا رونشتن ما گهداریا واک او گوتن کو مهرما کردستان به وی رنگی ندزانی یعنی گله سپاسیا سروک جناب سروک مسعود بارزانی کردن جناب هر وهای سروک حرم کردستان یه سروک حکومت حرم کردستان دکرن و به طیبتی خلق حرم کردستان براستی چش دستی که هات تقصیر نکر یعنی اوان کرن گله کساد گفت ما بیرنگی نزانی یعنی او بو سبب که کو خلقش نزدیکتر و ناس کرن چون گو یعنی به همو امکانات خو به همو درفت خو لهوارا همو نافچه چون یعنی نگوتن اوه کرده اوه عربه اوه ترکه اوه چیه
راستی لهمو هوار هر کسی چون حتی کاک جمال وی که بیجم گله گونت هبون مکوی آلیکاری درن گهشته هنه گونت هبون یکم جار یعنی جبریا هر کسی دستگاه خیرخوازی بارزانی گهشته بداره آلیکاریا کو جهرما کردستان چوی او گهشته بداره یعنی افجی به جوشک و به یعنی کیف خوشی هاته پیشوازی کردن براستی یعنی ابروح سفربریه چوا پیکات گلو یعنی ددمه که وسا کرده چوا ابروح سفربریه یه هاوارتونی وسا پیکات براستی افجه کیف خوشیه کردان یعنی به ویه که بطایبتی گرک کردن در دورا مرشه کردن من هر واین علوی اولو داره دجیان گلک جوان اروپا دیته بو یعنی دزانیم که دراوشن لازگین دا کات چه بکن چه نکن لی بس و دید که هرما کردستان یکم تیمین که چونه داره هر وها سروک هرما کردستان برز نیچیروان بارزانی یکم سروک بو که سردانا اوی کربو یا هرمن ارتجی کربو هر وها به فرمان سروک حکومت هرما کردستان برز مسرور بارزانی تقصیر جبوتش تاکه جبو آلیکاریه که هر وها نهاد کرن گلک سفاسیاتت که افکاری من حسن کاکوش استودیو تمیوانی مالا بابا